Talatibyan! Ay agasam ngay day tagastusan ta iti internet connection. Kasapulan, bakit? Tag-work from home kami. Ay, manungay manan. Basta di kapartakan nga internet. Tapno napartak ti panang i-transmit ko iti aramida ka papeles, bakit? Manunga road. 2.5 siguro. Isupay manan ang maikisay iti budget tayo. Rumbang kit di amaragsakan kan, bakit? Tagmalmalama kung dito'y balay. Saan kan amabutang nga mga no agchiksak? Ag-work from home tayon, pare Mike. Saan tayon agkikita? Basol dito'y pandemya. Adua talaga ti pinarnuay daytoy a pandemya. Ay, talaga nga adong. Kasano ngay dayta? Saan kayon nga agkita kini Chere? Ay, nga rod. Sapay puminpintas ni Chere. Sumiksiksi. Adda na panunot ko. Tapno agkita kami. Kasano dayta, pare? Bakit? Urayam di mang-install iti internet dito'y balay, ha? Taapay. Ada pa panam? Adala mapan ko ala na papeles iti kumpare. Di mo pala inala idekalman. Ambong maruda na rabyanak. Ay, amangan no babae mananday ta Si kakit dimit. Basta rumuwarak, babae. Ay na, adon ti historem. Namin adon alino ko nak, Mike. Iso asaan ako nga agtalagkan ka. Agtalag ka kanyak itabakit. Takasapulan na rumuwarak. Talaga akong parem ti papanam ita? Saan ako mare? Nalawag timbagak, akong pare. Ay, mamis ka talaga. Umay ka man dito tarakupon ka iti kastaunay. Saan ang mabalin? Ha? Apaya saan? Di na kun loves. Maangot ni bakat ko ti perfume mo. Sa bagay, uray adak diti balay, nabanglo aklat ta. Ay na, mamiss ka mo't may sweet cherry. Ay, nag-work from home kami. Saan ta na makapag-date? Basta, i-chat na ka kanayon ha. Uwin. Ag-video call ta kanayon. Uwin na. Anyang iti serbit inapartak nga internet iti balay. Wana, awan ti makalapad iti ayan-ayat ta. Oray pa iti tigre, abakat mo. Saan mata tigre? Kasla tigre ko nama. Saan la akasla? Talaga at tigre, day di amisis mo. Karupro, pati tigre. Oy. Di nakman angutan na kasta. Sigiguradwak lang. Asaan ka na pa nag-chicks? Kaskala tigre talaga. Anya? Awan. Ne. Anya da ito'y adda iti tenged mo, Anya data? Ha! Chikinini da ito'y anya! Hoy, tilay bagbagam. Ha! Anya nga ro da ito'y ngay? Naglabagamad! Hinagat ti kuton. Among mo sensitive ti kudil ko. Makagatak labas set. Aglabagan. Ay, maamwak lang agchichiks ka manon. Makita, Mike! Ha! Ay, wen. Adan internet dito balay. Adan sige. Padasam, numayatan. Wen man. Kita man ti password na. Tanay, dahi talag suspitsa mo tentiyam mo. Adamot pagmayatan na no ag-work from home ni Mike. Ay, ante. Saanan ang makapagbabae? Kan mabantaya mon. Kan uray saan kon abantayan no adan ijabalay. Agtaldamot laang ti panunot mo. Ante. Adan sakit pagsayaatan da ito'y a pandemya. Dayjay lang Tama na yun ang tibinulan ababayadan me. Gapo iti dayta nga internet. Kat, saan laang mo't anilakay mo ti mangusar iti dayta?
Sa bagay. Uray dagiti anak ko, mausar damat. Kan, oray si kamutan Awan lat hilig kong ag-internet, ante. Sa bagay, oray siyak tupay. Hey, agtrabaho aklangan. Ngam jay ibusak ti oras kan panawon ko iti panag-internet. Mike, anya day talanlan saam? Dahil tiri daw ah. Apay alanlan saam? Dito yak nagtrabaho. Dito'y asiled. Katuan. Nakalaktiri daw? Wen ata no jak maisturbaw. Kasta kano ay ti work from home. Wen, kastoy talaga. Naglawa mo't ijay salas. Nagtataray da giti ubing ijay. No agbuya da ititibe, di maisturbo akon. Sa bagay mo't kit di Ala, mangyawat ka man itilansa. Isuda ito, iti pagtrabahuam dito'y balayaw, paray. Wen, pare. Ilak mo pa'y patiri daw. Saanan nga amo ni bakit mo ti araramidam? Iso nga rin tinapanunot ko. Tapno saan basta-basta makastrak ni bakit ka. Naglaing kan, paray. Siyak pa iti ko na. No kasta, agtultuloy lata ti relasyon nyo kini Chereng. Shhh! Ay. Di mo pigsahan. Taamangan na mangag na ka ni bakit ka. Ayan nan ngay ni Mike. Madaman nga agtrabaho, ante. Ayan na ngay. Ay, iti man basit asilid nga inaramid na nga opisina na. Adda inaramid na nga opisina na. When ante, tapno saan ka no ama disturbo? Kasjay gayam ti work from home. O ala, umay ka pa'y ante, tagkapi ka. Ay, sige man nga raw, taday, naglamay. Ante, atuyan ti kapem. Agulima ka. Ha? Apay ay ante. Kasla agkat katawa mo't ni Mike ija nagtisilit apagtrab-trabahuan na. Da kayo mo't ante, gagangay na. Kasjay ay Wen, normal lang dayta. Aya. Ala, agkapi kayo kit din, ante. Hello. Hello, Han. Ay no, nagpogi ka talaga uray video call. Anya, ganda ito ilalabs ko na ya. Uray ka. Nagsiksi ka, mait. Kadigdigos ko nga min, Han. Kasta ka day? Ayan na ni Tigre. Anya? Ni misis mo Ay. Aglablaba siguro. Sigurado ka kadiasan na amaamon na pa nag-video call ta? Saan? Awan ti muna day jay ti computer. Taglabakan aglutaw, aglinis ti muna. Tigre talaga. Rumbang lang ang mapana ni kabakiran. Madamdaman pamanayin. Adag tok-tok-tok. Amangan nun di bakit ka. Sige nga Rod. Bye. I love you. Bye. Apay ang nagbayag alukatam tiri daw, Mike. Busy ak nga, Rod. Mamin ano lang matagaw atam to'y ridaw. Ay na, busy ak kunak. Busy kalakit din akanayon. Umay ka manganan. Anya orasan? Pangaldawan Aldaw gaya man. Nagrigatan ayaw no busy ti tao. Busy? Wano? Agim bibisi. Busy? Si kaki di mo. Awan mat gayam dito'y abay ko ni Mike. Napananangatan. Nakaturog lang itay dito'y abay ko. Ita? Awanan? Inaman kitaan. Nakasilaw mat iti silid apag trab-trabahuan na. Nakalaktiri daw. Mike!
Ada ka dita, ha? Uy, dak dito, uy. Apay ay amasapol nga ilak mo to'y ridaw. Trabaho ak nga rod. Oh, Uri rabi eh. Agtrabaho ka pa un ata ag overtime ak. Na. Ngam apay amasapol nga ilak mo to'y ridaw. Jak nga rod ka, ti may storbaw. Oh, kaslay ta. Des-destorbon nak. Wala. Tawan kamutan iti pagiddaan ta. Hagisamsam butak nga rod. Angam. Kasla adda kasarsaritam itay ah. Sino kumangay ka? Tagmay may sak mo dito. Kita akman. Ay, unay ka na yan. Awan ti sa bali akadwak dito, uy. Mike, ha? Amumon ti jak kayat. Wen, amok. Awanan ti chicks. Nagkunang amin kan kangad, da. Makaamu ka. O sige. Inak maturugan. Hala. Sumarno ak tam. Ilepas ko lang ti trabaho. Hello, paray. Oh, hello, pare. Naglaing ka man. Makapag-video call kayo lata ka ni Jerry. Agmalmalam kami ang with video call, paray. Aya. Wen. Kagudwat oras lang ti pa nag-work from home ka. Kaduan nga oras ka. Ag-video call kami ka ni Cherry. Bili ba kaun kan ka? Pare, Talaga kasta, pare. kasano, numamuan ni Mrs. mo? Sa anak mo tamadanagan? Tapaya saan? Saan na amaamuan? Awan ti amuna iti internet. Oray rabi eh, agtrab-trabaho ni Mike. Win nga rod ante. Agpatpat nagpay ah. Ay, agasam ngay dayta. Kat no agtrabaho. Ilak na ti ridaw. Ha? Awan ka diti sumken a panagduado a dita panunot mo. Ah, Mirasol? Huwag nga rod ante. Awan nga ta ti kalukwan nga aramiden na. Panagkunak. Adda ante. Ay, katakwatom ang amen no anya ti aramiden na. Talagang agdwa-dwaak. Angam, jak mo't amo ti pinpindo tak iti computer na. Isuro ka kaanakan. Ha? Surwanak, ante? Wan anya ngay ti serbik at teacher iti computer. No saan ka maisuro akana ka. Ag-work from home ak manan ita, bakit? Di ka man agtuktukan, ta madisturbo ak. Kwa, ibaon ka kuma ang mapan ag-grocery. Apay asyak ti ibaon mo? Trabaho mo da ita? Nasakit nga ro ti ulok. Sumruman ang ti migraine ko. Aya. Wan. Adda di talistahan ti gatangam. Kan ato'y matan ti kwarta. Ay, sapay aday sambut ko. Mabit ka lang mat ijay. Kan italaang mat ngay baon ka. Wan matkit di ah. Alan mapankan. Tapno makasubli ka adagos. Nasaya at tawan gayam ti password day ti computer na. Gapo siguro taamo nilakay ko ajak amo akalikutan ti computer. Ante, anya ngay ti sumarunong aramidon ta. Lukatan ad ti Facebook na. Ay, malukatan nyo, ante. Wen kaanakan. Mabitlaan. Oh, aday ta. Nalukatanan. Ha? Ay sus. Nagado ti kachat na, ante. Wen nga rod. Kan saan laang amay may sa babae? Aduda. Ay, dahito mat Cherry ti kanayon akain inawag na. Ay, isumot lagayam akanayon nga agkat-katawa Wen ante, agkasam, tanagbayag ti panagsarsarita da.
Kad kitaam kaday kaanakan. Agsarsarita da, uray rabi eh. Saan anasaya at tikas to'y mapaspasamak, ante? Ita, naamwamon tipudnaw. Wen, ante. Amo konti pakabisbisian na. Ha! Work from home gayam, ah? Mirasol, apa nga awan internet? Sana ka makapag-work from home. Saan ka makapag-work from home? Wano, saan kan makapag-chat? Wano makapag-video call? Anya mo dito sa suwi mo? Ha! Awanan ti internet. Gaputa impaputid kon. Taad adugayam ti oras kan panawan mo makichat-chat kan makivid-video call kadagiti babaim. Ay, di ka matagsaw iti kasta, bakit? Dayjay acheri nga awagam iti lalabs kan honey. Ha! Asino dayjay, ha? Kwa. Pagayam ko lang, dayjay. Pagayam-gayam, ha? Namin adon alinoko nak Mike. Ha? Isu nga ita. Pumaanawak pa'y lang dito balay. Makaamukan iti biyag mo. Timanawan ni bakit ko? Kat kadwa na pa'y dagay anak mo ante. Ay, kasta na tibiyag ah. Agaramid kan tumot ngamin iti kalukwan. Anya nga iti aramidak ante. Tapos sublit asawa kan dagay anak ko. Ha! Work from home. Sabali mo't gayam tiyar aramidam. Ha! Laglagi pam tay pagsasao ako nana. Di mo lokon ti asawam. Tapno naragsak ting kay masakbayan. Ante? Ala, ing kasapulan dagiti agiinam. Kat agbalbaliw kan. Urnusam ti pamilyam. Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mulukwen ti asawam. Tapno naragsak tin kay masakbayan. Tampok dito'y programa tayo. Kasta la tibyan! Mami! Anya da jay? Ni Dona mo't yag pukpukaw. Mami! Anya nga ti pukpukaw na? Denggam analaing ah. Mami! Ayan mo, Mami! Mami ka no? Adaya mami na. Nanang matyam mo. Katsi ka ta. Aguray ka man. Ang mga nagdram-drama manan. Apay aya Dona. Apay ngagpukpukaw ka dita. Imawag ni Tita Janet, Mami. Di kabsat ni tatang mo nga day di Amerika. Wan, Mami. Mangipawit ka no iti kwarta. Ay, nagsaya aton ngay. Tanay, awanan ti maigatang iti bagas kan bugoong. Ala, igatang mi iti gadget mi, Mami. Anya? Ay, saan ang mabalin? Ado tinas ka na paggastusan. Saan aday ta gadget adagita? Kasaritam nga mi ni Tita Janet, Uray saanan nga gipawit no igatang laang iti gadget. Mami! Dinakman awagan iti kasta. Mami ka no. Ay, nakararte ka talaga si Kadona. Kuna ni Tita Janet, Mami kano tiyawag ko kada kayo. Tapno sosyal kano. Ay, adulamin. Bak nang laang ti mauawagan iti mami. Oh, Jan, agdrama ta Apa nga drama ta? Tapno igatangan datadanan ng kantatang iti gadget ta. Anya nga iti aramidak. Agin sa sangit ka. Si Kangay. Anya ti aramidam. Agsangit akmat. Pudno nga agsangit ak. Sige. Day tamot lagayam. Umay dito ni tatang. Ay. Agbilang akiti talo Agdrama ka. May isa, dua, talo. Ay! Kapay! Nasakit man ang tingipan mo, isong agsangsangit ka manan? Ha? Sumumpat ka Sana nasakit tingipan ko. Kayat ko ti gadget. Anya ti bagbaga to'y adem, Dona?
May tagsangit kay mutan. Igatangan na kami iti cellphone me. Ayan, tigatang tayo. Adakwar tayo. At day pawit ni Tita Janet. Asinaw, tinangibaga nga day pawit na. Kinasaritan nak ngamin. Ngam sana kayat ni Nanang. Tapay ka no, di na kaya. Diyak mo ah. Alala, kasaritak to ni nanang yaw. Ayos. Hoy, akin sa sangit kalata. Di ka umisang. Tatanumot ipawit ni Janet. Akwarta ba kay? Wan, igatang iti bagas kan buguong. Igatang kanumot iti gadget dagiti ubeng. May sakamot nga agraramon alaklakayan. Na. Tanya ko mati maitulong na day ta gadget kadakwada, ha? Ha? Ne. Di nak itudo-tudo ah. Anya ka mutan. Awan ti gumatang iti gadget. Ay, sapay plano ka gumatang mit ko ma. Naa, agbibisin. Amaom ti ag cellphone. Nalakalag mit asursurwan day ta. Ay, agtal na ka man. Ay, maturog ak man laangan. Tamasapak pa yung mapanagla ko yung bigat. Nay, Maray, nagsapa ka man ngayon may naglakaw. Wan adun tinalakok. Danda ni maibusan day to'y lakok. Apay, napanamaya, mare. Napanak nagsursur, Maray. Kat, nakapaibus ka. Adamot basit Ayun gaya, Maray. Amam, nakitak mo't dagiti aga amam ijay mo. Anya? Nilakay mo, kadwa na dagiti dwa nga anak yaw. Anya di naramid day jay mol. Kas lagpilpili damot iti cellphone. Anya? Adamot gayang kwartayo. Kunam nga awan makukwartayo. Impatulod ni ipag ko a Janet day jay. Spoiled din namat kami dagiti kakaanakan na. Diyak kumakayat amadaan da iti cellphone. Ta sumadot dalaag. Day amaray. Day tamad ngamin ti uso ita panawang. Nakaw, suruan da tumamit no kasano nga aramatan ti cellphone. Ni manang do na ti pagpasurwam. Ay, suruan nak tuman doon ha. Mabitla ang tatang, ta ikabkabisadok pa'y laang ti cellphone ko. Ay, awanan ati mangisuro kanya. Ni nanang ton ti pagpasurwam, tatang. Amo ayan ni nanang yung cellphone. Nay, Maray, adan di pagluganak ajip. Agawid ako. Angam kasano ka ngay? Ay, awan pa'y nga rod nila kay ko nga umay mangsukon kanyak, mare. Ama ano na perdimot tan di tricycle me. Nay, kasano ka ngay katrabiin? Ay, awan nga rod, mare. Sapay agar arbis. Kat makilugan kan akada kami. Saanan, mare? Urayak laangan nila kay ko. Ala, si kati makaam mo, Mare. Umuna ak nga rudan. Agkita tantumanan dito palingka inton bigat. Ay, sayang. Naaba ka kaon. Ay, Hoy. malublubat akmutin. Ayan tayo charger nan. Diyak mo Di mo damagan kanyak. Ala, rabimot kaya man. Apay no rabiin. Ni Nanang, masapula sukunan ni Tatang. Yung kaibaga kan ni tatang Nagsalot ka talaga. Tatang! Busy ak ngagbuy-buya iti cellphone ko. Ni Nanang ngay. Ay, mong gayam. Nasipngatan. Ay, malaalala tayo naksukunan. Anya ti inararamid mo? Apay nga itakalaang? Ego, naramyanak nga road. Amumot anas kan nga umay naksukunan. Nagrigat yagla ko. Dinakpay umay tulungan. Naguray man tagibagkatak iti yawit ta. Sao kala sao. Awan pa'y nasaya at nga aramida mo at sika. Laki din. Agi karga akong kadag iti yawit ta. Ay, lakay. Apay nga awan pa itimakan. Awan aya. Linukatak amin ng akaldero dito'y kusina. Nabanglasan pa yan, may sa akaldero. Mabitlan. Dona! Anya ayat inararamid yung aga-ama. Amuyo mo at arabiin, awan pa ila tinailuto. Busy kami. Busy iti anya. Kating kakita na, dagitan anak mo dyan salas. Payman.
Ay na, nagmayatan ti biyag yung agkabsat. Ha? Nanang? Mami, Agsel-cellphone kayo adwa nakaunat dagiti sa kayo. Ni manang ngamin. dinakmot pa basulan na. Anya nga, iti kanan tayo ita. Ala, agkuti kayo ditan. Inkeg luto! Ay, anya kat arurod kun mare. Mahayblada ka din na oras. Ne, taapay maray. Agasan, nasangputak idirabi idagiti anak ko nga agsel-cellphone. Rabiin, ngam awan pa'y naluto da akanan mi. Ayan, dinabisinan ka. Kat nagapapuradan nagluto. Gagangay amaray, tadda nga rudin cellphone da. Isukat da itaji kunak. Ano maaddaan da iti cellphone, sumadot da. Pudnot ako na mare. Iso adagiti anak ko. Ilum-lumang ko ti cellphone da, tapno makapag-module da. Oray mo't nila kay kumare. Imbes ko mga umay naksukunan anasapa dito'y palengke. Anyat oras nga'y asinukon na ka. Rabiin nalipatan nakmat gayam nga umay sukunan. Anya launa yun nga'y tinararamid na to nalipatan na ka. Ay kat nag-cellphone mo't mare. Ay, daytan tirigat na maray. Ay, nagapa kami manan Sige, aglako takit din. Madamdaman tumanin nga agin nistoryata, maray. Mapanak aglakon lakay. Itulod ka pa'y? Kat anyangay, awan mo't sabali apagluganak. Damdamagak lang Ibagam kadagiti ubing aglabada, tanay, nagadon timureng da. Uy, ibagak. Saan manan adi agsel-cellphone ti aramidan da laglagi pam tay pagsasaw ako nana. Nasaya at tibanag mo, no aramatem ti cellphone iti umno. Uwin ka di. Saan manan aday tag cellphone ti aramidan da Wen, di ka kadiagdanag, bakit? Uray si ka, agtrabaho ka mat. Jay garden mo, di mo pa'y namulaan. Mula akto ka di. Di mo liplipatan, anaskan asukunan nakinton malam. Nangag mo malam, saan arabi Uwin ka di. Alas 5, adak to ijayon. Alas 5:00, Samson. Dona, Jan. Tumakdar kayo ditan. Ni manang duna Ni, apay asyak ngay, sika. Madama pala ti pa nag-research ko. Uray siyak mat. Madama ti pa nag-research ko. Mag-research kayo, nakadumog kayo matado Wun, tatang. Kastoy mo ta talaga ti stel tag-research. Aglaba kayo itimurang. Iso tibili ni nanang yaw. Madamdaman ton. Lagpasag pa ito raramidag, tatang. Jan. Madamdaman to, tatang. Na. Ag-research siyak pa'y. Ni, maray. Day tamat gaya man nila kayo mo. Wan mare. Nasapa man anang sukon kan ka ita. Ong takgayam. Kabutang nakamot atalagaan niya, maray. Padasan na ati agsadot-sadot. Tamakang kanyak, mare. Ala, si kati umuna nga agawid ita, tawan pa'y matya pagluganak ajay. Nasapa ka nagluto ti pangrabyan to, bakit? Iso di ka nagriri, Ni, agririri ak ayamat. Mangantay nga rodon. Sige. Nay, anya nga, iter aramidon dagita anak talakay. Jan. Dona. Na, mangantayo lang arudon, nakadumog da pa'y laang. Jan. Dona. Aguray man. Bayam, asyak tiyag sa ulakay. Jan! Nanang? Dona! Mami! Anya kay matan. Aping agbugkaw kayo, aya. Mangantayo lang arudon, nakadumog kayo pa'y laang agsel-cellphone? Imbes nga agkarkararag tayon, tamangan tayon? Agris-research siya. Awan ti ag-research, numadama ti panangan. Sige, idulin nyo, dagita cellphone nyo. May salaan ti sao. Jak ulitanan, timbaga. Hintay dulinan. Sige, sumaruno Aglaba kayo. Naurnungan kayon itimurang, or orayan nyo ket din. Asyak ti aglaba?
Saan mo't, mami? Di mo man ruamon nga awagan nak iti mami si Kadona? Saan tayo abak nang kunakmanan kan ka? Kaano nga makaselfon kami? Manipod ita, adan oras ti panag-cellphone. Numalpas amin a trabaho, sa kayon to ag-cellphone. May salaang nga oras iti may sangal daw. Ha? Apay ngay? Dayta tilintag dito'y balay. Iso anasken asurutin nyo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita. Ana adaw iti pagsasao ako nana. Nasaya at tibanag mo, no aramaten ti cellphone iti umno. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! At na siguro lalaki man niya, takas talauna iti panagpapintas mo. Ay na, parlor di pagtrab-trabahwak. Jacket din ag lipstick. Mamuwak lang at lalaki, makitam. Ay na ikeng, di nakbaliktadan. Taamok asikat at babae na. Hoy, Imelda. Hunak man, saan kan asumrak ita? Tanag-text ka, nga inapan na kamanan nila kay mo. Un nga rod. Ay na, maumuma ako. No apaan na kan tumanan, ibagam nga adda babae na. Nakitak ida idi Domingo, nagbuya da iti sine. Long hair, jay babae akaduan na. Ha? Talaga ang nakitam? Uy, si Kamat. Kaano ayaan nagulbudak kan ka? Ay na, talaga nga rod nga da babae na. Ngam siyak ti bagbaga na nga da lalaki na. No adala ang camera da ito yung cellphone ko? Pinicture ko ida. Awanin ganas kung agtrabaho no kastoy lang. Ay, saan ang mabalin ah? Saan ka nga agpa-apekto? Nagsakit na panunutan. Asyak agkakasing agbirbirok. Isukat nakpay iti sa bale. Uy, jak la kuman imbagbaga. Ay, agkapsutak sa... Sige, agtugaw ka Imelda. Taiyalaan ka iti danom. Mabitlang ah. Agpakulutak man iti buok ko. Madam, saan ka di? Ada kayo di asawa ni Mayor? Mismo. Siya ti original. Agpakulot ka, madam? Ha, tuleng ka kadi. Ay, saan, madam? Nangag ko di embagam? Kat? Kuwang amin, madam. Oo, di mo apro-apro sanday tabuok ko. Naging pis ngamin unay da ito'y buok mo, madam. Anya ko man no naingpis. Madadaal no kulutan tapay. Agbayad ak iti uray mano. Basta kulutan dak. Agaw-awat kayo iti tseke. Aguray ka, madam. Agtugaw ka pa'y. Taayabag di kaduak amang kulot kan ka. Oh, siguraduam lang analaing dayta nga agkulot. Ha, diyak kaya tisinsinan at trabaho. Ay na, Imelda. Guston, dahil pa nagsangsangit mo. Diyak maklan dyan bagam. Nakitam nila kay ikaw nga da kadwa na babaya nagbuya iti sine. Madamdama pa ila dahil pa nagsangit mo. At da customer. Kasla diyak makatrabaho ita. Nasakit to'y puso. Asawa ni Mayor ti customer mo. Sikapay lang ti mga sikasaw. Amumat adyak amu ti agkulot. Para manicure kan pedicure aklaeng. Oh my kakidin. Apay asangitam ti kasta a klase ti lalaki. Awan sirbina. Madam, siyak ti mangkulot di tabuok mo. Anya tinagan mo. Imelda, madam. Sigurado ka? Aka ba alam ti agkulot? Ay, ma'am. Nabayaga kundi to'y parilor. Mano atawad? 5 atawanan, madam. Oh, diyak kaya tamadadaal to'y buok ko.
Naawatam? Uwan, madam. Sige, mabiit lang nga. Taad dalain nak isagana. Anyamot day di customer ko. Nagdelikado man. Kastala ti biyag Adda talaga ti kakasta customer. Kan may sa, asawa nga rod ni Mayor. Nakasungsungit man. Sige kit din. Pulutam di buok na. Kasanungay numapirdi di buok na. Sapay naging face. Imbagak matanda tagan kuana. Ngam kayat nga latamat ti agpakulot. Kisayam latan jay agas na. Jay saan unay ang napigsa. Tapno saan ang mapirdi jay buok na. Umayak man mangan itilakom a halo-halo na naundang. Awan pa'y ngamin customer ko. Anyang awan, kano da nakaparada ang inanalugan dito sa ngwanan ti parlor mau. Jay asawa ni Mayor Dayjay. Ay, di original one no di number tau. Ah? Ay na, si ka talaga na naundang. Chismosa ka talaga. Damdamagak lang, mag. Alakit din. Itimplaan na kon iti halo-halo. Kaadwam tigatas na May salaang. Di ngay kadwam, di mo pagmeriendaan. At dapay nga rod customer na. Isunto ti umay gumatang, numalpas jay trabaho na. Hello? Bakit? Kada kwartam kita. Anom ti kwarta? Di kakat mapanagbirok iti kwartam? Kada nga rod katangag. Ay, awan kwarta. Iyor ornungak pailaang ti igatang ko iti bagas. Ita, dumawat ka manan? Di ka gumata. Makaungatak ka talaga! Kakaasyak ngagbirbirok! Day talag daw dawat tar aramidam! Ay, agawit ka lang Ay sus, di customer ko! Nananungatan! Ay mabit lang! Inakita di customer ko! Tuybok ko! Ay, madam! Kunak no nalaing ka nga kulot! Kita man tinamay itibok ko! What is happening? Papanawam day ta ababa unam! Papanawam! Excuse me, madam. Sa anak ababaw nandito eh. Beautician nak, madam. Beautician? Kita man tinapasama kitibok ko! Ay! Ay! Nagsatsamot din! Idarom kayo, Adwa! Idarom kayo! Malungsot kayo iti magbalutan! Kasano day tuyan, Emilda? Idarom na tan. Ay, napanagdaruman. Katnapanan. Pinaandar ng jelugan na. Ay, diretso nga tan ama panagdarom. Lakit di Ay, kasano ngayon dagiti anak ko nagbabasit no may baludag. Ay, bakla. Apay no si kapay lang tagpay balod. Ha? Shit lang! Kat si kamat tinakabasol. Ay, saan mo tamabalin Nas ka na duwata. Ay, Ay, daytoy mat nga asawak. Umawag-awag. Hello? Apay aya! Bakit? Awan ti maitad ko ang kwartakan ka! Makauma ka! Napudot man ta ulo mo. Wan! Kastoy no the problema! Sa kaumawag-awag! Agbiro kay ti trabahom! Salbag ka! Tapno lumamis day ta ulo yaw, kan may kat day ta nervyos yu adwa. Mangang kayo itilako kahalo-halaw. Nanoondang. Jakmet lang makapanganan, iti kapapanunot ko. Uray siya. Awan ganas ko. Anya nga iti may tulong ko, nagpampanunot kayo akasta. Ay, nanoondang, maibalod kami. Saan kami ikit din na madanagan? Nilaan ko maimilda ti maibalod, nana. Sa anak ang mairaman ko, ma. Jesus! Nagsubli ni madam! Kadwanan sa dagiti mang tiliw kadata, Imelda. Ito marayakon! Aguray ka! Apay tumaray ka! Ay, na. Urayan niya, bumaba. Ay na, makapanervyo. Yung kasabtunan, Imelda.
No ngay ipungot-pungot na. Kasaritam iti nasayaat, Ibagam maripiram din na dadala buok na. Ibagam taghalo-halaw. Aywan! Kasta ti aramiden ta, Imelda! Intan! Good afternoon, madam. Nagsubliak. Nasayaat mat, madam. Tapno tarimaanan mi day tabuok mo anapuuran. Ha, Pudno day ta, madam. Papintasan me. kabailan yo nga aramidan dayta. Uwan madam. Ha, iso ang nagsubliak. Tana amiris ko asyak lang ti maibabain no kastoy ti buko. Iso nga ipatarimaan ko kada kayo. Sige, madam. Umay kayo nga ruden. Agtugaw kayo, tada kami ti makaam mo. Daytoy aircon ti paandaran mi. Tapno lumamiis ti ulo, madam. Ah, sige man nga ron. Ay, madam. Amang ano kayat mo ti agmerienda? Adda na imas ahalo-halo alako da di takaaruba mi. Ah, talaga? Ay, mabiit laang madam. Iorderan kayo. Sige nga ron. Agrelax ka, madam. Kabayatan ari preparan mi ti buok yo. Maditi ma-stress. Ad-adda abumakit ka. Ay, nananaundang. Sapay ko matamaay ayo mi ni madam. Tapno saan na kami nga idarong. Huwag nga ron, Sapay, jay gayam original nga sa hawa ni Mayor Dayta. Uy, nana. Iso ti original. Kunak no jay number 2. Saan? Sige, darasin nyo nga rod nga itimplaan iti halo-halo. Mabitlaeng. Hay! Umaw-awag manin nilakay ko. Maruruda kong. Hello! Ay na, di ka lang makatal na dita. Busy ako laklangarudan. Ha? Awan kwarta. Ay, rurod kan. Engka itadan kan ni Madam Dayti halo-halo na. Agrelax ka kadilaan. Ay na, naundang sa anak ang makarelax. Tadyay asawak anak kailaw anak sa dot. Agrelax ka. Exhale ka. Kasta. Sige, relax. Say-saya atan ta, Imelda. Nas kun napintas ti pagbalinan ti buok ni madam. Narigat ti may darong. Jay cellphone mo manan. Saan ko a cellphone? Cellphone ni madam. Hello, darling. Uy, nag-sweet damatan. Darling. Ay, uray lang naka-full volume. Na. Imbag pa'y da, madam. Ngamda kami kinilakay ko. Puro binog ka. Adaak lang dito'y parlor, darling. Nagpapapintasak. Sige. Umay kanto garod dito'y parlor. Umay ka nun ni Mayor. Sige, darling. Urayan ka. I love you. Mwah! Umay dito ni darling ko. Iso anas ka, napapintasan da. Sige, madam. Da kami ti makaamu. I-manicure kan i-pedicure ka nga rod, madam. Sige man garod. Saan ka madanagan, madam? Uray libre, ti foot spam. Wow! Nagpintas ka, my love. Bagay ko kadimot lang, dayto'y buok ko, darling. Bagay mo, my love. Bagay gayam kan kati abababo. Isuda, tinagpapintas ka niya. Naimbagngal daw mo, Apo Mayor. Kastamat kan ka. Imelda, tinagan na. Sika, anya itayon tinagan mo?
Bakli talatan, madam. Ah, Maragsa ka na, tapi napintas yu ti asawa ka. Ay, kibwisit alalaki ta umawag manan. oh. Apay nga inidap mo matan ti cellphone, Imelda. Sinong batam kumaa? Ay ikwa. Awan day jay, madam. Ato'y titangdan niyo. Awata mo adya iyaw-awat ni Mayor kan ka. Ay na, nagadumatan, sir. Tangdan niyo ng papintas, iti asawa. Ay na. Agyaman kami, sir. Agyaman kami, sir. Dito'y ako. Nakanayon nga umayag paparlor. Una, madam. Di kay madanagan. Awisak dagiti ko kumadrek nga umay dito'y. Un, madam. Mayat ditoy. Adda pag meriendaan dita asidag. Kan adda pa'y aircon ditoy, Mabalin ka di. Akulayan niyo ti buhok ko. Ay, mabalin, sir. Tanay, nagadunti uban ko. Sige nga rod, sir. Agtugaw kayo. Mabalin mat alinisak dagita kukom, sir. Tano makialamano ka? Saan anak ka babain? Sige man nga, Rod. Umay ka ni Milda. Aramiden ta dagiti ipapaaramid ni Apo Mayor. Imbagakmat, edi ka na kayo. Ano da customer? Akas kan ni Madam nga gungungat. Pakitaan nyo lahat tayo tinasayaat. Tadi ko nada nga rudan. Customer is always right. Kan adda tayo pagsasawa ko nana. Ti kinasayaat kan kinapakumbaba. Nasayaat ti ibunga na. Una na. Husto ka. Nangig mo, Imelda? Wala na. Ay, mabiit man lang tasong batak to'y asawak. Ay, dadaulan naman ang tialdaw ko. Kunak lang arudan kan kangawan kwarta! Bakit? Danggampay ngamin ti bagakan ka, ha? Saan ka nga gungat na dagaw? Amo ko, unti bagam kanya! Kwarta manan! Awan lakit day! Kwarta! Makauma! Saan ka dumawat iti kwarta amtad dan trabaho? Ha? Anya day ko nam? Ulitan man? At dan trabaho bakit? Mangrugi ako ninton bigat. Pudno ka day lakay! Uwin, umay kadagasan dita parlor tagkuyog tantong agawit. Istoryakan ka no kasano ak anaawat iti trabaho. Ay na, o sige nga Rod. Urayan ka lakay! O sige nga Rod, bye! Bye! Ay na. Mas daawak man? Saan ka matan anagungat? Ay na, adan trabaho nila kay ko, baklita. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana, ti kinasayaat ken kinapakumbaba, nasayaat ti ibunga na, tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Adda ka din na isang butyoan na sagad idi kalma na nakaw. Damdamagan ni Mariberta no may da ka no agsuka. May salaki na lang. Tanasapa mo tanagal sa di anak yaw, nanang. Apay ngamin anasapa anagalsa. Kat adumot ti danom tanapigsamot ti tudo na. Anya pa'y nga iti amuyo agapuna. Amuyon ano apay? Unay kat ni bakitain. Tay bagampay laang matkin ni nanang. Ay, masiro ko no anya ti kayat mo asawan. Awan mo na nakaw. Pumuraw ton jewa kastamlatan. Kastala ti biyag. Nanang. No pimuraw jaywak. Siguradaw adisintin ton to anak yaw. Amangan pa'y kiti binigat anak akurbata ka mapanidya taltalon. Di da pa'y kat ibaga nga dala kay a pastor dito'y taltalon. Ngam sana pastor nga agkasaba. No di kat, pastor tinwang. Hustot ako nam anak ko. Amang dapay kat mangibaga abala ti amang. Ay! At tulamin dito ng ibagbagayaw. Hintayaw, tanay, aldawain.
Bueno saan, umunak langan, tas maruno ka ito. Numuda ko na, ngam intun kwan sa bali gayam ti ayan mo. Ninanang mat. Iji taltalon ti paparan may. Awanin ti sa bali pay. Talaga tata nga iji taltalon? Saan nga tanga ijay lubong ni tagtaga-inap? Anya ko ba nga, lubong ti tagtagainap. Ngamin, numabartag kayo, kat ibagayo akasla kayo nagtagtaga-inap. Ta saan yung nga amo ti inararamid yo? Shh! Sikangabing ka, ah. Wala. Di ka ikan iti kwartam numapan ka eskwela. Agpaisumot ti bagbagat anak mo. Ipangpangrunam mo't ngamin ti arak. Ay naanak kaw, denggam da ito'y ibaga. Ti panagbabaway, at dalata iti uday. Ay, naikat ni Ray. Sigurado manan asa bali tinaturong na. Ay! Ay. Aldawan, Ay. nagkapamaya. Ado ko man tinaradom. Ay, unay kat ni darling ko na ya. Di ka katinagungungay tapno saan ka bumakit? Nabayagan abim makit ti tao gapo iti aramid mo. Ipakom tanang mo, no kayam ti umaradaw. Ay, kabayla ka. Di oray man patisi ka. Ay, salbag ka kit Ala, ipakom kit din, taiso pa amalpas. Wala, underline. Ay sus. Agdiwar-diwar ka man. Iton kon may subsob ka dita. Ay, sabdan kan. Ama na disgrasya ka dita. Ore agdiwar-diwar, takabay lang mo at bakit. No kaya't mo, umay ka man dito, harakupan ka man kita. Nabartot ka man naminan ka. Ay no, husto, tay birbir ngasdakan ka. Rey, nga ari-ari ti arak. Madi ka pa iti birngas ko. Ari ko naman! Diyak kabukan ka. Arak sa tipan nakadanomon. Mayati lamuyot na to yarak. Pare, makaginawa ti karabukob. Pare, marurud mo't ni bakit mo anang panaw kan kay Jay Taltalon idi kalman. Kas jay lang mata ni bakit ko para ngamno ko Pare. Ni bakit mo mati sumungan? Sos. Mailiw siguro man na. So, umay na manin sukunan. Nagsaya ateng ngay. No iliw tiga po na nga umay. Angam no saan ngay? Sa dino tayo tinwang? Aldawan, namanda ka pa ilaang ditoy. Nasdown tayo nwang. Ayan na, tayo nakipalinong. At dahil nakaiwaywayan na. Basta mapan kay jay, ta sigurado nga day jay. Amok nga day nakaiwaywayan na. Ngam sa dino nga ruday ta, nakaiwaywayan na. Ay, mabit man lang, darling. Isyat mo man ba? Pare, isyat man ni darling ko. Tapos may katipudot ti ulo na. Jay saludsod ko ti sungbatam. Ayan jay nwang. Jay turod, ti daya. No. Jay asitig ti kayo dalipawang. Makalinong ijayan. At jay rabaw ti daga. Awan ti pagka ipulipulan na ijay. Bakit? Ang gawin kaya din tagsagana ka. Tenton sumangputa. Oray, saan ka na sumangsangpot? Di tamong! Nakaraupan dagiti kaaruba. Datayon sa laangan tisan. Wan ananang, dahito itumot anak yo. Jay arak ti kanayon na paglangoyan. Nalpas dan to amin nun. Datao laangan ti saan. Unay kita paglangoyan. Inumaglaang mo. Diyak ba't paglanglangoyan? Ni bakit mo nalabos ti panagsasaw na? Ay, unay kangaminan ay anak ko. Inton kwan apitem ti bunga ti kaiinom mo. Tay kunak nga rudan.
ti panagbabaway at dalata iti uday. Nagsayatan ngayon, nanang, nagbunga gayam ti panaginom ko iti arak. Ay saus ti nakiramraman iti kinapilusupom. Ah, Uminom iti arak ti paglaingam. nanang, isungarod nga inaramid na ti arak. Tapno, inuman. Titagas na agad, no makita yo angal-ngalag di arak. Ay agtalnakan. Ah. Isu nga awan dudur asam. Tati kwartam igat-gatang mula ang iti arak. Ah, Nagsaya atan ngay kumano denggen na kami rey. Amom, kuna dagiti manakam at tao, at ikano tao abartikero kat kurang ti panagpampanunot na. na, Nakurang da iti sirem. una yan. Pagkitkitaan nyo kanya, kurang nga kiti kinasirayb. Kagpay sumot. Tadi mo mapanunot dagito asaludsod. Na, Umuna. Ada pagsayaatan na iti pamilyam ti panagin inom mo. Mhm. May kadwa. Mayat nga tay ti salunat mo ti arak. May katlo. Ada ka di matultulungam gapo iti kasta panagin inom mo. Ala. No ammom asong batan dagita. Kaawatan analaing ka. Ah. Ngem no palso ti sungbat mo. Awan apulos ti ammom. Dayta ti kayat ko nga ibagaken ka. kasanong ibagam data? Kat napatag kayo mat kanya. Hay, aramid ti pakakitaan. Ha? Saan kami anaragsak? Numakit kita da ka anabarteng. Na, Lakay, umay ka pa'y ditoy. Umay ka pa'y agmerienda. mabitlaan bagay. Lipas ko pa dito yung basit at kinulay. Umay to kano dananang kanlili ditoy. Ta umay data tulungan. Nasayat mo't pasit mo't lagi din dito Masapang arot amalpas, no may da. Dito'y matgayam basit at kinalang ti saan pa'y laang analpas. Ay, wan anak. Masapa amalpas daytoy taimay kayo. Maitakap tayo araupan. Apay, tatang. Aputan nyo matatyan nyo. Kung nagpaiso. Apa yan lakay? Anya tinapasamak? Ala? Ay saus. Apa yun anak ka? Agbakwar ka matang. Ay nagranda. Namamlingan sa maut. Lili, inka mga ti bulong ti bayabas, ta ipaangot tayo kani tatang mo. Ang mga nunam amlingan ngagpaiso. Ay naanak ko. Anya ka no ti sakit ni Ray. Ulcer ka no nanang. Naala na iti kaiinom na. Nakarkaro no kasde nga awan karga ti tiyan na kat uminom iti arak. Ken no saan amangan iti husto nga oras. Nagpakadak ken kwa na nanang. Taumay ko alaan dagiti daddo mausar iti ospital. Nanang, ada ka di dita aminan? Amangan no ada pa'y kurang na. Ay, mabitlang takitaag anak ko. Ne, awan mo ti inkargam abaso. Awan ti paginuman na. Ala, inka mangala anak ko, masapol day dyan ni tatang mo. Wan nanang. Ay, alakat mapanak tong arudan ananang. Agsubli ako ni di ospital. Sige nga rudan ako. Agananad ka. Pagait, anya ka ditimbagat ti doktor sakit ko. Ada ka no ulcer mo. Nagpagatang iti agas kas kada dextrose. Tanakapsot ka kano. Naalam ka no iti kaiinom mo iti arak. Ken maladaw apanangan mo. Kasano? Oray ngamin mabisin ka kat umininom ka iti arak. Manipod ita. Awanan ti uminom iti arak. Danyag kapsutak, ano sa anak nga uminom iti arak? Kastam lang arudan. Arak pa lang ti pampanunutam. Bayam, taibagak iti doktor mo nga arak ti ikabil mi iti dextrose mo. May mayat sa ngagpaiso day tatap no maminggakan. Kayat mo ka din amamingga agaon? Maalam pa ila ti mangrabak. Kasta lang arudan ti kasasaad mo. Kasta la ti biyag, bakit? Di ka lamarabakan. Umisam kamit, Agparparikot ka manin. No kayat mo asa anak nga agparikot. Agpaimbag ka, tagawid tan. Kan saan kan nga agin inom iti arak. Siguro, mabibiit lang ti panagimbag ka. No inumag lang ti karga na ita dextrose ka, bakit? Numapikunak kan ka. Panawan kan dito ospital. Among bakit? No nakamisuot ka, hay? Adda pumintas ka. Ay, naapo aya.
Masakit nga tayo at ibang bantaya kuno bulbul lagaw. Kasla saan ka mo ta masakit? Apay, bakit? Di di pa yung mamaw. Siyak day to'y nilakay mo. To'y nagwapo nga asawa. Uray ka lakit din aya. Ilaing mo lakit din amang rabak. Ha? Uray ka sa nung tipungtod kang danag ko. Mangrabraba ka lata. Unay kalaki din aya, bakit? Kat no ay ayating ka. Ita tanakaawid ka na anak ko. Amom siguron ti maiparit nga aramidam. Kandag iti maiparit nga ipaunag mao. Nanang, di kay madanagan. Tanapigsa to'y anak yaw. Daanag yukit din. Agpada kayo kini Brenda. Tila pagdandanagan yaw. Naira na laang mo, di pa naka-hospital ka. Tungpalan na kami. No di mo kaya ti tumangad iti barsa nga. Ay, adayo ang mapasamak na ita. Sa anak at tumangat iti barsa nga. Tapay payatak laang di barsa nga. Ay, dumgag ka di anak ko. Kita tinapasamakan ka. Ne, apay asing maruno kamot nandito'y taltalon, lakay. Tanggadam kumapay mo't aday ta sakit mo, sakbay at tumapog ka manan. Danag mun aya, bakit? Nagimbaga ka Pare, kumusta nga Maya tayo. Ay, ganggan natam sa mo tentiag trabaho. Ang mga numabignat ka. Unmat nga mayin, pare. May mayat no agtanggad ka, tapno sigurado. Pare, tagtanggad, jay naganak. Jakmut naganak. Naganak ka dila ang tagtanggad. Pati agsakit Tanggadam, tapno saan ka mapasublian ako nada. Dayta, tidakkel akam malay. Numarik na anapig sa tibagay. Saan ka apaspasulay? Trabaho kiday, tapno addag sirbe tibagay. Kas tala tibiyag. Addalat ta irason mo. Ay na, kasano nga tano addamanan mapasamak mo? Tas tantupay nga tati ibagam? Niray, isumot laeng iday. Ita, ken intunto. Ay na, seryoso ang mamut lakay ti saritaan. Kanayon kalaangan nga agrabrabak. Nay, papanaman akaw. Aldaw ti Domingo ita. Di mo kunahan amapan kay jay taltalaon. Saan nanang? Saan nga iti taltalon ti paparak? Inaklaeng dita. Agaliwak sayak man mat. Agaliwaksay? Wano mapan mo manan sarakan dagiti padam nga iti arak. Anya laki din ayan, di ba kayo? Binunyagam matan ida iti Ay sumot nga kayo amin. Ay naanak ka, liklikam ka di pa iti uminom iti arak. Laglagi pa, kay imbag mo pa ilaan. Uwen ka di, makitan to. Anya makitan to? Ay na, sika talaga. No saan mo akayat ipaisuro, makamo ka nga rudan iti biyag mo. Anya launay ay aday tang arak, tasaan mo amaliklikan. Naimas ay aday ta, kat no nagsangar, kanda pa ay. Nakaon. Unay lakit din ay ati anak ko. Anya nga ta ay ati aramidan, tapno isardeng na ti agbartag. Day takot ti parikot nanang. Imbaglakit din tasaan akasla kadagiti daduma ano mabartek da, nauyong da kadagiti kabbalay da. Day tamot ti pagyamyaman na kanak ko. Tauray ungtan ta, ikatawan na lata. Uray to pa ideda kami di ospital. Madandanagan lang arudon, agpakpakatawa pa ilaang. Ay na, parikot talaga day jay alalaki, nanang. Day, apay anak ka, nakakalugong kamay, papanam. Aldawon, ngamawan pa'y ni Ray. Ang mga nunas doon tay kakaiso na ano ang tayo. Ay sausapay nagdaga ang tinay. Nagputot ti panawang. Napnapanan namanin ay Anya pa'y ngay, amuyulatan Sige, inako, nanang. Ay na, nangipanandangatan itinuang. Awan mo't dito'y pagpalpalinungan na. Ay nak, sabalin sa dayto yan Ay,
Diyak makita tinuang. Napanan ngamin ayo na diya tao. Awa na talaga. Ay, agawid ako na. Wano saan? Mapan ko surutan ni Rete ayan dagiti barkada na. Ang mga no damanan ijay. Damagag no sa dino tinangi pagudan na itinuang. Adadangag pa'y sumagiinom ijay. Nabartag kayo sa mo tayo. Siyak saan ba? Tiloko na. Mangmangag ko ti saritaan da dito. Pwede na ba? Tapos pwede na inom Mapanak man iti ayan da. Walang tinaunom tayo. Anyat orasan! Ayan dyan wang! Impalinong mawano saan? Nagpaisaw. Anyat orasan. Ay, altawan. Sapayag, may salayang ginuang ko. Ay na! Anyat orasan ngay! Ha? Awanan! Nas doon dyan wang! Tanagpudot ki panawan! Ha? Ala! Eng kakitaan! Kat maipasigurado kan ka nga amangan no saan mon amadanon nga agang angas dyan wang mo! Bakit? Kwa? Sige, naman ka! Jay, Ti amom! Iti da ito nga oras! Si bibiyag pa dyan wang mo! pagawanindak na nang, Brenda. Ijaking kakara ti amin. Ay, day tanto mo lang amin agin inom ti amaw. Sige! Gatangan nyo amin nga arak kadagiti amin at siyangge kan paglakwan iti arak. Ipan mo iti ayan jay natay anwang mo. Ijay yung nga inuman. Ilabay yun ti arak, ijay si bubukol anwang. Siguro, matnag kan mabsog kayo matan. Tapno sana sayang jay nwang. Si bubukol asidaw nyo. Malas kayo gapo iti kaiinom nyo. Nabaybay amon ti kakaiso na anwang tayo. Nga iso ti pagumobram. Si kanti ipakok iti arado. Taawan mo tang tinwang apagar-arado tayo. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti panagbabawi at dalata iti udi. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag.